Štampu ovog jutra listamo sa Aleksandrom Olenikom, jednim od inicijatora osnivanja nove političke organizacije Građanskog demokratskog foruma, inače nekadašnjeg člana Pokreta slobodnih građana. Dobro jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dakle, pre par dana nastala je politička organizacija Građanski demokratski forum. U javnosti je nekako stvorena slika da je nastala od ljudi koji su zapravo nezadovoljni zbog toga što je na mesto predsjednika Pokreta slobodnih građana došao Sergej Trifunović. Da li je to tako? Percepcija javnosti jeste takva, ali to nije tako. Nije sporno personalne promjene, one su u redu i takve su kakve su. Sporna je politika, odnosno promjena politike. Promjena politike se ogleda najviše u dve stvari. Prvo je odustajanje od evropskih integracija, od Evropske unije, gde je sada to postalo prilično nebitno, jer je sadašnji stav da će se Evropska unija tako i onako raspasti za, 2-3 godine. To više nije prioritet, što je meni lično i svim mojim saradnicima apsolutno neprihvatljivo. I druga stvar, koja je još bitnija, mislim, od ove, to je što je odmah nakon te skupštine, nakon tih izbora je dogovoreno da dobiju da pokret bude deo izborne liste Saveza za Srbiju, što je apsolutno neprihvatljivo. Čak i poverenje građana koje smo dobili na, ajde kažemo, beogradskim izborima je dobijeno na politici da nećemo da sarađujemo sa Dverima, da nećemo da budemo na istoj listi sa nacionalistima, sa desnicom, sa retrogradnim idejama iz prošlog veka koje su oličene u Dverima i donekle u Narodnoj stranci Vuka Jeremića, a sad odmah nakon toga mi ulazimo na tu istu listu, iako formalno nismo deo Saveza. Da, nije Pokret slobodnih građana deo Saveza. Da, dogovor o zajedničkoj izbornoj listi je mnogo bitniji i to je suštinski se vidi politika u tome ko je na kojoj listi. Ako ste vi na istoj listi sa Dverima, desničarima i nacionalistima i sa Narodnom strankom Vuka Jeremića, onda što nije bitno da li ste vi formalno ili niste formalno članice Saveza. Dakle, to su razlozi zbog čega ste... Osnovni, tako je. Najbitniji, najvažniji razlozi su ta dva. Šta još? Pa, drugo je suštinsko pitanje, to je, s jedne strane imamo u Srbiji generalno udruženja i koalicije populističke, koje su zasnovane samo na formi, bez ikakve suštine. Pa tako, recimo, ako pogledamo vladajuću koaliciju, imamo na jednoj gomili, na jednom velikom skupu i levicu i desnicu, i monarhiste i socijaliste i sve, ali nema politike. Politika nema ubeđenja. Ubeđenja i politika jedno je da ostanemo na vlasti. Ako pogledamo dosadašnji deo, ajde kažemo, udružene opozicije, to je deo uglavnom desni, nacionalistički, također imamo i socijaliste i monarhiste, ali ni u jednom ni u drugom tom sklopu ne postoji prava građanska opcija. I to je ono što fali i to je ovo što neki zovu treća kolona, treći blok. To je ova prava građanska opcija koja se zalaže apsolutno za evropske integracije, za Srbiju na zapadu kao konačno, ajde kažemo, rešenje dvovekovnog lutanja Srbije i za čovjeka u centru te i takve politike. Tako da je to u stvari suštinski razlog, znači formiranje pravog građanskog bloka ili građanske opozicije koja će da simbolizuje i koja će da sprovodi ovu politiku. A ko je sve sa vama formirao taj Građanski demokratski forum? Pa to je, ja mislim, nešto više od polovine bivšeg pokreta i svi oni, ne svi, nego većina i ostali koji nisu bili u tom formalnom pokretu, ali su ga podržavali zbog ovakve politike koji su nezadovoljni promenom politike, kako sam to malo pre objasnio. Zbog čega nijedna politička organizacija nije u stanju da u sebi sadrži ljude koji drugačije misle? Dakle, zašto, recimo, niko nije u stanju da prizna poraz, da nastavi da deluje unutar stranke ili pokreta, nego obično dođe do napuštanja i formiranja svoje političke organizacije? Ja sam priznao i čestitao pobedu gospodinu Trifunoviću javno pred svima na toj skupštini i nisam odmah... To je osnovni red, što bi se rekao. Tako je, ali nisam odmah nakon toga napustio pokret, nego sačekao da vidim koja će biti promjena politike. Ako je bude. Kad sam video promjenu politike, došlo je do prirodne podele. Čak i da nisam kao ja to uradio, radio bi neko drugi. Jer to nisu sitne promjene u taktici ili u nekom političkom delovanju. To su suštinske promjene, tako da sad to što postoji nema nikakve veze sa onim što je pre postojalo. Znači, suština je u političkoj podeli prirodnoj do koje je došlo. Da je pokret nastavio
da baštini, da radi i da sprovodi politiku kakva je pre bila, ne bi bilo ni podele, ne bi bilo ni potrebe za bilo kakvim izdvajanjem ili pravljenjem nove političke organizacije. Ali mislite da na političkoj sceni ima mesta za još jednu političku organizaciju? Ja mislim da će na to da daju odgovor građani. Ja iz svega ovo što sam uradio očigledno je da mislim. I apsolutno sam stvari uveren da taj jedan treći blok, odnosno građanski blok, mora da dobije svoje mesto na političkoj mapi Srbije, jer to su ljudi koji postoje, koji žive, koji nemaju za koga da glasaju u ovom trenutku, niti su u zadnjih, 10 godina imali za koga da glasaju. Ali u trenutku u kojem vlast iza sebe imao ubedljive rezultate pobjede na izborima prethodnih godina, jasno vam je da postoji opasnost da možete budete etiketirani kao neko ko dodatno sada deli onako već podeljenu opoziciju. Jasno mi je i drago mi što imam priliku da to objasnim. Znači, trenutna opozicija jeste ujedinjena, ali samo na desnom krilu. Samo nacionalisti veći ili manji u vidu, ne znam, Dveri i Narodne stranke Vuka Jeremića. Tu je Demokratska stranka. Dakle, to je odlično pitanje, ako ste mi prekinuli kod ovog odgovora. Demokratska stranka zadnje vreme ne sprovodi svoj program. Ja ne znam da li oni uopšte imaju hrabrosti da pročitaju svoj program. Ali moram da naglasim da jedini period kada je Srbija krupnim koracima išla ka Evropskoj uniji, to je bio recimo od 2000. pa do 2003. 2004. kada je baš ta Demokratska stranka sprovodila svoj program. Dobro, to je sada za Demokratsku stranku, ali hajde mi recite vi ovo što sam ja vas pitala. Vi ste više pitanja, da verite koji hoćete da vam odgovorim. Pa eto to, dakle, da li postoji opasnost da ćete biti etiketirani da dodatno delite opoziciju? Ja mislim da su te etikete već počele da dolaze, ali mislim da prosto nemaju pravog efekta, zato što građanska opozicija nije ni formirana. Postoji nekoliko građanskih organizacija, uglavnom lokalnih, koje imaju građansku politiku koju ja potpisujem u svakom trenutku, ali oni deluju lokalno, što naravno nije sporno. Ne postoji ni jedna građanska alternativa ili organizacija koja deluje na teritoriji cele Republike Srbije i koja može da ujedini, ako za tim postoji potreba, ove druge lokalne građanske organizacije. Tako da ovo što mi radimo je u stvari ujedinjavanje i ukrupnjavanje građanske opozicije na cijeloj teritoriji Republike Srbije, a ne suprotno kao što ste vi pitali. Jer ako postoji udružena desna opozicija, mora da postoji i udružena građanska opozicija, jer postoje građani, birači koji glasaju za građansku opciju. Evo, pričat ćemo naravno još o tome, da krenemo i na dnevnu štampu. Građanski front protiv nacionalista u toku formiranja nove političke opcije u susret parlamentarnim izborima u Srbiji. Danas piše da inicijativa Ne davimo Beograd, lokalni front iz Kraljeva, Udruženje pokreta slobodnih stanara iz Niša planiraju formiranje nove političke opcije. Sada, kako vam se čini ova ideja? Već sam ih pomenuo. Kad sam rekao da postoje organizacije na lokalnom nivou koje sprovode građansku politiku, baš sam na njih mislio. To je odlična ideja. Što znači šta? Dakle, da li Građanski demokratski forum bi mogao da pronađe mesto u građanskom frontu? Da li će to se zvati ovako ili onako, ali neka vrsta saradnje suštinske, znači političke saradnje, jer su nam politike apsolutno i 100% iste, po meni mora da postoji. Koju ćemo formu da odaberemo, meni je apsolutno nebitno, ali to je ono što sam ja malo prije pričao, znači postoje trenutno samo lokalne i to je odlično. Ja mislim da i oni, a i mi radimo na tome da ta građanska opcija bude ne samo lokalna, nego globalna i da pokrenemo celu teritoriju Republike Srbije, da konačno građani građanskih opredeljenja imaju za koga da glasaju, da ne budu primorani da glasaju protiv i da glasaju za neke desne organizacije koje nikad ne bi glasali, ali nemaju za koga da glasaju. I apsolutno podržavam ovo što ste pročitali, smatram da je to pravi put. Dobro, sa kim bi mogli još bliže da sarađujete? Ko su vaši prirodni partneri? A da nisu građani Srbije. Dakle, ko su vaši prirodni partneri? Naši prirodni partneri su samo građani Srbije. Ne znam ko bi drugo mogao da bude osim građana Srbije. Ali mi pravimo koalicije, odnosno sarađujemo sa onima koji su nam ideološki slični ili isti. Znači, izbegavamo i nećemo da budemo po tom američkom fazonu catch-all, da budemo svi na istoj gomili kao što imamo trenutno na vladajućoj stranci i u ovom delu desnom udruženoj opoziciji. Znači, ne mogu da budu monarhisti, socijalisti, desničari i svi ostali da budu na jednoj grupi, jer onda ljudi, prosto građani, neće da glasaju za to. Dobro, zato ja vas pitam, zašto građani da glasaju za vas? Dakle, sa kim biste vi mogli da sarađujete? Sa svim građanskim opcijama, ove koje ste nabrojali. Na primjer, ako bi Demokratska stranka u nekom trenutku pročitala svoj program i počela da ga sprovodi kao što je to pre radila,
Oni su nam prirodni saveznici po osnovu ideologije, odnosno politike koju zastupaju. A koje su to teme sa kojima bi mogli da sarađujete sa ostatkom opozicije? To su pod broj 1 izborni uslovi i pod broj 2, odnosno deo ovog broja 1, to su mediji. To je ovo što sad radimo. Ja mislim da sva opozicija u Srbiji, bez obzira na ideologiju, i svi građani Srbije imaju interes da izbori budu izbori. Što znači da građani treba da se izbore za svoje pravo da biraju. Da bi nešto birali, morate imati informacije da znate između čega birate. A čekajte, zato što mi sad nije jasno. Vi sad kažete izborni uslovi i mediji. To je ono za što se zalaže i Savez za Srbiju i taj sporazum sa narodom koji je potpisan upravo ima tih stvari. Kako onda tu se... Sporazumu, ako pričamo o izborima... Dakle, pričamo sada o izbornim uslovima i medijima, ovo što ste rekli, da su to teme sa kojima ste mogli da sarađujete sa svima. Sa svima. Apsolutno, tu je nebitna ideologija. Zato što je interesu građana Srbije da imaju pravi izbor. Bez informacija nema pravog izbora. I tu nema nikakvih sporova što se nas tiče. Što se tiče sporazuma sa narodom, u njemu fali Evropa, fali evropske integracije, a ima viška marketinga. Koliko sam ja pročitao juče, mislim da ste vi verovatno da su i oni koji su ga potpisali počeli da ga napuštaju. Mislim da je u pitanju Stranka moderne Srbije, gospođa Macura, upravo iz ovih razloga. Jer taj sporazum, znači nema Evropsku uniju, nema evropske integracije, ima viška marketinga. I ono što je meni onako odmah na prvo oko, na prvi pogled zaparalo uši, to je zašto je to sa narodom. Narod može biti srpski, hrvatski, bošnjački, romski, ovakav i onakav. A građani su svi, bez obzira na nacionalnosti na narod. Tako da to izbjegavanje sporazuma, to bude građanski deo, da se govori sa narodom, meni govori dosta da to ide opet u pravcu neke desne opcije, neke nacionalističke opcije, inače koji zastupaju oni koji su to i napisali. Tako da je taj, ajde kažemo, sporazum kako trenutno postoji problematičan po svim ovim osnovama koje sam nabrajao. Hoćete učestvovati u protestima? Mi učestvujemo u protestima od starta i snažno ih podržavamo na sve moguće načine i smatramo da je trenutno, u ovom trenutku to jedini, ajde kažemo, efikasni instrument, metod protiv vladavine Aleksandra Vučića. Evo sljedeći naslov, Brisel i Vašington neće bojkot. Dakle, pomenuli ste sada taj dokument, sporazum sa narodom. Obavezali su se na bojkot i izbor ukoliko ne bude došlo do promjene izbornih uslova. Dakle, evo, vi ste rekli da se ne slažete sa izbornim uslovima. Postoje li sad u ovom trenutku uslovi za održavanje izbora? Očekujete tu da se nešto promeni? U ovom trenutku, po našem mišljenju Građanskog demokratskog foruma, ne postoje uslovi, prevashodno zbog medija. Postoji ostalo birački spiskovi, procedura sama, ali smatram da su tu mediji najveći problem. Ovo što ste pročitali, ja sam isto naravno to čuo, video i oni svi polaze, ajde kažemo, Evropska unija i Amerika polaze od toga da se svi problemi rešavaju u demokratskoj atmosferi i u raspravi pred parlamentom. Ali onda se postavlja pitanje da li mi imamo, ne demokratsku, da li mi uopšte imamo bilo kakvu vrstu rasprave u parlamentu? Da li vladajuća koalicija dozvoljava bilo kakvu raspravu, fizički, da li dozvoljava bilo kakvu raspravu u parlamentu? A ako se setimo samo onih besmislenih stotine ili hiljada amandmana na svoje zakone, kojim se fizički onemogućava i sadašnjoj opoziciji da učestvuje u radu parlamentu, apsolutno jasno da mi nemamo nikakvu demokratsku raspravu, nikakvo sučeljavanje stavova u parlamentu. U toj situaciji ljudi, građani dolaze na ulice. Jer ako ne mogu u institucijama da imaju debatu, onda je jedino što ostaje to je ulica. Ako bi se to promenilo na pozitivno, onda ne bi bilo razloga, naravno, za bilo kakve bojkote. Ako to ostane tako, uz medijski mrak koji trenutno imamo, ne postoji ni jedan drugi način da građani utiču na svoje živote, na politiku. Ne postoji jedan način da građani ostvare bilo šta pozitivno za svoju decu. Dakle, mislite da građani protestuju zato što nema rasprave u parlamentu? Jedan od razloga je i to, jer prosto nezadovoljstvo, ideje, predlozi moraju da se, ne moraju, zamišljeno da se kanališu kroz institucije sistema, kroz izbore i kroz parlament.
Ako toga nema, ako je svu vlast zauzeo jedan čovjek i ako je taj čovjek Vučić zloupotrebljava kako god stigne i gde god stigne, ako čak ni medijski građani, ne političke stranke, građani, čak ni medijski ne mogu da izraze svoje protivljenje, prosto ne postoji drugi izbor osim ulice. Znate što mi nije jasno? Dakle, evo sada više stvari ste tu nabrojali, iste one stvari za koje se zalaže pa i Pokret slobodnih građana i Savez za Srbiju, to jeste da se promene izborni uslovi, da se sredi situacija u medijima i tako dalje. Sad mi nije jasno zašto onda vi ne napravite saradnju sa tim delom opozicije, barem što se tiče ovih stvari oko kojih se slažete. Zato što nema potrebe da se to formalizuje. I drugo, evo vam primjer klasična gospođa iz Francuske koja je bila juče i koja je rekla da Evropska unija u ovom trenutku nije spremna za proširenje. Koliko ja primećujem reakcije na to su više manje da su zadovoljni i ovi na vlasti. Pokušavaju da sakriju, ali ne toliko vešto. Ali ako pogledamo tu već, da kažemo, udruženu opoziciju u Savezu, ni oni se nešto mnogo oko toga ne obaziru i muca da im to odgovara. Što jeste u skladu sa... A šta mogu da urade? Što jeste u skladu sa njihovom nacionalnom desno orijentisanom politikom koja vidi protivnika i koja ne vidi ništa korisno u odlasku, odnosno za ubrzanjem integracija. Njima odgovara da mi pregovaramo narednih 100 godina u Evropskoj uniji, a da nikad ne uđemo. To je politika Dveri, to je politika Narodne stranke. Vi samo pominjete Dveri, dakle vi ne pominjete... Zato što oni boje politiku. Pa nisu samo Dveri u Savezu. Ko je još u Savezu? Pa stranka i Vuka Jeremića, Demokratska stranka, Dragan Đilas tu. Oni su isto nacionalisti, samo što su umiveni i u delu. I čak mislim da su oni veća opasnost po društvo i građane Srbije nego što su same Dveri. Dobro, mislila sam da je možda udruženje zajedno sa njima da bi lakše došli do tog cilja. To jeste promjena vlasti. Zato vas to pitam. Cilj nije nikako sporan. Ali eto, znači u tom prvom primjeru Evropske unije koji je najbitniji vidimo njihovo zadovoljstvo time što Evropska unija kaže da u ovom trenutku nije spremna da primi bilo koga, a mi iz te izjave vidimo potpuno drugu stvar. Mi vidimo da uopšte nije bitno da li je Evropska unija spremna ili nije. Bitno je da mi nismo spremni. Ili da budem direktan, da je ta gospođa došla juče i rekla evo Evropska unija je spremna da primi sve koji to hoće, mi bi opet bili u istom problemu. Jer ako pogledamo vladavinu prava, idemo unazad. Ako pogledamo medije, idemo još brže unazad. I naravno dolazimo do Kosova. Tako da mi moramo, i to se mi razlikujemo, to je ono što vi mene pitate, to je suština. Mi moramo da primjenimo evropski standarde, da dođemo do evropskog sistema vrednosti u Srbiji. Ne zbog Evropske unije, ne zbog ove gospođe koja je bila juče, nego zbog naše dece. Čak i da se Evropska unija na bilo koji način raspadne, da mi nikad tamo ne možemo da uđemo. Mi taj sistem vrednosti, tu organizaciju trebamo da primjenimo kod nas, zbog nas, jer prosto ne postoji ništa bolje u ovom trenutku. Ne postoji nijedan državni sistem, nijedan socijalni sistem koji je bolji u ovom trenutku od toga što postoji u Evropskoj uniji. Svako protivljenje i svako izražavanje, odnosno svaki deo koji govori o tome da je super da mi što duže ne uđemo tamo je direktno protiv interesa građana i protiv interesa naše dece. I to je suština i zato ne mogu da odgovorim potpuno na ovo vaše pitanje ni na koji način. Dobro, I nikada ja neću samo sam tu da pitam. potvrdu tome postoji sukob politika suštinski. Naše mišljenje u Građanskom demokratskom forumu je da Srbija zadnjih 200 godina luta između zapada i istoka, između demokratije i neke proputinovske diktature. Mi smatramo da je sad uvek, da mi tu kasnimo drastično, da je vreme da konačno jednom presečemo i kažemo da li smo za zapad ili smo za istok. I tu je sukob i tu zbog toga nema saradnje. Svi ovi desno orijentisani, oni više gledaju u Putina koji je najveći evropski diktator, kao u Boga gledaju njega kada on dođe ovde. Što mi smatramo za apsolutnu katastrofu. Eto, to je suština. U redu. Sada da se vratimo na ovaj bojkot izbora. Šta bi se dobilo bojkotom izbora? To je teško pitanje zato što ne zavisi od jednog učesnika, odnosno od jednog, ajde kažemo, subjekta bojkota, što da bi bojkot uspeo, mora da budu svi za bojkot koji hoće da bojkotuju. Pa tek ako svi budu za bojkot, onda možemo da vidimo šta bi dobili. Po meni tu ne treba da se trči onako bezglavo i bez pripreme. A ako se govori o bojkotu, znači moramo da bojkotujemo svi i moramo da dogovorimo strategiju, taktiku. To je što me vi pitate. Koji su zahtevi? Kad
dobijemo te zahteve, onda odlučujemo da li ćemo ići ili nećemo i od definisanja tih zahteva zavise i rezultati. A ja u ovom trenutku ne mogu da predvidim ni da li će svi učestvovati u bojkotu, da li uopšte imaju namjeru da učestvuju u bojkotu, a kamoli koji bi zahtevi bili. Da, evo i vi ste pomenuli već francusku ministarku za evropske poslove, Natali Lazo, koja je izjavila upravo ovo što ste i vi rekli, da je stanje u Europskoj uniji da ne omogućava proširenje. Jel treba takve poruke da nas brinu? Dakle, kad kažem da li treba da nas brinu, mislim i to zato što čujemo i drugačije poruke. Recimo i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker koji kaže da postoji evropska perspektiva Srbije. Dakle, kako mi treba da se odnosimo prema tim porukama, koje poruke i čije poruke treba da slušamo? Mi treba da slušamo sve poruke, ali treba da se brinemo o nama samima. Jer mi, kao što sam rekao, treba da se brinemo da ispunimo standarde, da ih primenimo u Srbiji, da imamo iste ili slične sisteme vrednosti kao što ima Evropska unija i onda je prosto pitanje vremena kada ćemo postati član, odnosno budem još direktniji. Te poruke nam i nisu toliko bitne šta kaže Evropska unija. Bitno je šta mi uradimo, ne čak šta kažemo, nego šta mi uradimo i koliko smo mi spremni da reformišemo naše društvo, državu ka smeru Evropske unije, ka standardima, ka životnim standardima i ka nekom, ajde kažemo, krajnjem cilju da mi postanemo društvo gde imamo jednake šanse za sve. Jer to jednake šanse za sve koje postoje u Evropskoj uniji, to je nešto zašto nama deca odlaze u tu Evropsku uniju i na zapad. Zato ne odlaze na istok, nego odlaze baš tamo. A kako će recimo ova poruka da se reflektuje na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji? Stvarno da kažem, ne znam, nemam mandat da mislim kako će građani da reaguju na nju, ali ono kako mi reagujemo na nju, to je ono što sam rekao. I da je ta poruka potpuno drugačija. Pa ne, nego da li može da utiče na građane? Pa dobro, da, i to, ali da li može da utiče ako kaže da Evropa nema sada trenutno uopšte mesta za proširenje? Da li se onda, s obzirom da 2000. godine čekamo... Mogu da pravim neku to, kad smo špekulacija, pretpostavke da ne deluje nešto pozitivno, ako to hoćete da kažem. Pretpostavljam da je to. Sada, već ste pomenuli da u tom sporazumu sa narodom, dakle, nema teme Evropske unije, a nekako postoji utisak da je vama ta tema izuzetno postavljena i visoka na toj lestvici. To nije samo moje mišljenje, to je mišljenje velike većine ili svih građansko opredeljenih birača građana u Srbiji. I zbog toga je ta cijela akcija, da kažemo, tako kako je prošla, nije nešto slavno prošlo baš zbog toga. Jer to koketiranje da sve može i ništa ne mora da znači i da ništa precizno ne određujemo, nego uvek ostavljamo mogućnost da može da se tumači ovako i onako je nešto, to nas se i dovelo ovde gde smo sad. Prosto neke stvari moraju da budu precizno, jasno definisane. To je ovo što sam rekao. Koje su još politička zalaganja vaše organizacije? Pa najopštije, a i najpreciznije može da se kaže da je to Srbija na zapadu i čovjek u centru politike. Što znači da centar politike je čovjek, sva njegova prava i sve njegove potrebe i istovremeno obezbeđivanje sistema koji će dovesti do toga da to bude u centru. A to je u ovom trenutku su evropske integracije, evropski sistem vrednosti i evropska organizacija države. Prosto se pokazalo da ne postoji ništa bolje u ovom trenutku od toga. Ako to prevedemo na konkretne stvari, evo, na primjer, pravosuđe, ja advokat sam, pa mi to nekako prvo padne. Evo, gledamo ovde po ovim današnjim novinama, tu je Jutka, ja prosto ne znam kako drugačije. 7 žrtava, 1 optužnica, presuda se čeka. Presuda se čeka, zabranjeno je prisustvo novinara, znači uskraćena je kontrola javnosti u tom suđenju, a istovremeno su pušteni da prisustuju fizički u sudnici ovi koji podržavaju okrivljenog. Pa imamo skandiranje, navijanje i onda u takvoj atmosferi, bez novinara i sa rodbinom i prijateljima optuženog, vi dovedete žene, žrtve, da pričaju šta su preživele. To se zove sekundarna viktimizacija i to je nešto što pravosudni sistem mora da izbegne. A ovako, na ovaj način, nikad neće izbiti. I zato je bitno da primjenimo te standarde, jer to se ne radi tako. Čak i kod nas je to definisano, ajde kažemo, u zakonima, koji inače ne primenjuje, definisano na drugi način. Znači, piše i ovim pravilima i akcionim planovima i svim tim stvarima da je sekundarna viktimizacija nešto što treba da se spreči. Znači, ako nema novinara,
onda nema ni javnosti unutar sudnice. Što znači da mislite da bi ovaj slučaj išao u ovom pravcu da nije bilo tolike pa i medijske pažnje? Apsolutno ne. Tu mislim da je Blic, neću da reklamiram, ali mislim da je Blic tu najviše, ajde kažemo, doprineo i da je baš ta kontrola javnosti, odnosno pritisak javnosti doprineo da uopšte dođe do sudskog postupka ovakvog kakav je. I to je ono što je sporno i to je tamo da mi možda da prosto pokažemo šta u praksi i kako u praksi izgledaju evropske vrednosti, a kako izgleda balkanska tiranija proputinovskog tipa, to je ovo što imamo sad. Gospodin Olenik, hvala mnogo što ste bili gosta Novog dana. Štampu smo listali sa Aleksandrom Olenikom. Budite uz Novi dan.